Tribunal Constitucional Wasim Pleno Ukuntakama. Hispigachisqa kay Poder Ejecutivo. Mañasqanta hinallataq mana Constitución Maitupa uyasqanta riqsiykachimusqa kay Ordenanza Regional 11-2019-CR/GRM Yupaypi. Imarayku kay Asociación de Fondos Accidentes de Tránsito Afocat Moquegua Kuntrampis Certificado Kunata Jurjumusqa kaysi particular Carrukunapa Kayllam Kaitaja Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones SBS AFP Nisqa Wasillapa Kamachininsi Kay sentencia nisqanchik mikasqa Kay expediente 00015-2021-PI/TC Yupaypaq chaypim nin Afocat Moqueguata kamachisqaku kay segurukuna hunapi artículo kimsapachak tawachunka pichqa Ley 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros Nisqapi Quillhasqa Karip Chaypis Nichkan SBS AFP Wasillapaqsi kay hatipayninqa hinallataq kamachiyninqa kachkan kay Sistema de Seguros ukupi chaynapi llaqta runakunapa churasqanku amachasqa kananpaq.